Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Burera mu murenge wa Gitovu. Umugore arakekwaho icyaha cyo kwica umugabo wiwe amukubise ishoka mu mutwe birangira uyu mugabo yitabye Imana. Abaturage babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko n'ubundi umuryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane. Ese uyu mugore byagenze bite kugira ngo akubite umugabo wiwe ishoka birangire ahaburiye ubuzima? Byatangiye umugabo azanye ifu y'igikoma mu rugo, umugore arangije aramubaza ati mugabo mwiza, iyi fu y'igikoma uyikuye hehe? Umugabo aramwihorera arinumira. Umugore n'uburakari bwinshi arongera amusubirishamo cyangwa arongera aramubwira ati iyi fu y'igikoma uyikuye hehe? Umugabo nawe amusubiza mu ijwi rituje amubwira ati nyikuye kundi mugore. Birangira uyu mugore ahindukiranye uyu mugabo baratongana barasakuzanya cyane, birangira uyu mugore afashe ishoka ayikubita uno mugabo, ariko ngo yabikoze bimutunguye, niyo mpamvu yasabye ubugenzacyaha RIB imbabazi. Ese kubera iki umugabo yishwe? Ese kubera iki umugore yishe umugabo wiwe? Bivuze ngo turaza kubigarukaho mu nkuru irambuye kugira ngo tuze kumenyera hamwe imva n'imvano kugira ngo uyu mugabo yicwe. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rusizi, umurenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo. Abagabo batatu bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15, uyu mwana akahaburira ubuzima. Nanone mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo, abagabo 5 bagwiriwe n'ikirombe bacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Iki kirombe kikaba cyari cyarahagaritswe na leta ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, bakaba baragihagaritse kubera ko kitari cyujuje ibisabwa. Abagabo bitwikiriye igicuku bajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Iki kirombe birangira kibaguyeho, bamwe barapfa abandi barakomereka. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba bwo bwa mbere ugeze ko nomuyobora wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu tuyatangire mu karere ka Rusizi, umurenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo, aho abagabo 5 bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 18 y'amavuko, bikarangira uyu mwana ahaburiye ubuzima. Nanone mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye, mu kagari ka Matyazo, nanone abagabo 15 bakurikiranweho icyaha cyo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo kino kirombe leta yari yaragifunze ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025. Iki kirombe cyafunzwe kubera ko kitari cyujujwe ibisabwa, kubera ko bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, bikarangira bamwe bahaburiye ubuzima. Ndetse iki kirombe nta bwishingizi cyari gifite, umuntu wese wagikomerekeragamo yivurizaga kuri mituweli. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwafashe umwanzuro wo guhagarika kino kirombe. Rero abagabo bagera muri 15 bafashwe, ubu ngo bagejejwe muri polisi kugira ngo bakurikiranwe ibyaha bari gushinjwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, dore ko n'ubundi iki kirombe cyagwiriye abasanga 5, 2 bagapfa abandi bakarokoka. Bivuze ngo iki kirombe cyari gifite ishingiro kugira ngo bagifunge. Reka nanone amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Kitabi, mu kagari ka Matyazo, mu mudugudu wa Nyakanyeri. Abagabo 5 barakekwaho icyaha cyo kwica inka, aho bagiye kuyiba bakabura uburyo bayiba. Iyi nka bakayicira mu kiraro, abaturage bagakomera ubundi bakayibatesha. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba bwo bwa mbere ugeze ko nomuyobora wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ngewe nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Burera, mu murenge wa Gitovu. Umugore arakekwaho icyaha cyo kwica umugabo wiwe amukubise ishoka mu mutwe, birangira uyu mugabo ahaburiye ubuzima. Abaturage babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko n'ubundi umuryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane. Ese bapfuye iki? Ikintu bapfuye ifu y'igikoma uyu mugabo yarazanye mu rugo, gusa ngo ifu y'igikoma uyu mugabo yarayikuye mu rugo rw'undi mugore. Birangira rero uyu mugore arakaye neza n'agahinda kenshi, birangira arwanye n'umugabo wiwe. Birangira uyu mugabo akubishwe ishoka mu mutwe, birangira uyu mugabo ahaburiye ubuzima. Abaturage bavuze ko n'undi umuryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane zaraga zishyagwa, bakaba bababajwe n'abana babo birirwa bashyira mu nduru cyangwa birirwa batera agahinda. Ibi bikaba intandaro yo kuba barwana cyangwa bakirirwa mu mitongano baserera. Ibi ngibi rero bikaba ari ibituma muri bimwe na bimwe